tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge mudatenguha umwe rukumbi ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga, salo, salamanje, ibyumba harimo ya marble y'ibikoni na douche n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo, za douche, toilette n'ibikoni bya gisiribu, gypsum zo gukora plafo, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center, cyangwa duhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu kuri Bwiza TV ndetse na bwiza.com mu kiganiro Isi n'abantu, ikiganiro gita kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 6 z'amanywa. Tukaba rero tubasuhuje cyane, masuzwa na Rudonga Desire nk'ibisanzwe. Ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Iva. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero twabateguriye tugiye kugaruka ku bumwe mu bwoko bw'indege zitagira pilote, drone wing long. Izi ndege zikaba zivugwa ko Kinshasa rwose igiye kuzibikaho vuba aha, ndetse mu banyamakuru benshi banagarutseho ko bashobora kuba baratumije indege 3. Akaba rero ari indege kabuhariwe mu butasi ndetse no kwivuna umwanzi, kuko zishobora gukora ubutasi ndetse zikaba zinahetse n'ibisasu mu rwego rw'intambara zo mu kirere. Turazigarukaho rero mu kanya, ariko mbere nko tuzigarukaho cyangwa tureba imiterere yazo ndetse n'uburyo zishobora kurasa, reka tubanze tubagezeho amakuru arimo aravugwa hirya no hino nk'uko bisanzwe mu binyamakuru bitandukanye. Tunyarukiye rero hano hakurya mu gihugu cya Kongo, nuko umutwe wa AFC M23 ejo watashye cyangwa se wakoze umunsi mukuru wo kumurika ingabo z'abakomando force speciale bagera ku 2737. Kaba rero ari abakomando bashyashya bagomba kuza gusanga umutwe wa AFC M23 usanzwe uhanganye na leta ya Kinshasa. Aba rero bakaba bazayinjira mu mutwe wa Armée Révolutionnaire Congolaise ARC M23, nk'uko Colonel Nanga yabivuze, aho yavuze ati ntabwo ari au contraire, ahubwo ni FRDC igomba twebwe kuzayidusanga, ntabwo tuzasanga FRDC. Akaba ari imvugo abayobozi ba AFC M23 bakunze kugarukaho, bavuga ko bo rwose batazigera bajya mu gisirikare cya leta cyangwa se cya FRDC, ahubwo FRDC akaba ari bo bazayigira iki, bazayubaka bundi bushyashya. Reka tunyarukire nanone muri hano hakurya kwa Museveni, Perezida Museveni
w'igihugu cya Uganda, akaba yizihije imyaka 21. Nabonye umuhungu we avuga ati rwose happy birthday to our comrade in chief Muzehe wa Kazi. Imyaka 81, aho rwose ejo yayizihije arimo arirukanka kugira ngo yerekane ko ari umusore agifite imbaraga. Perezida Museveni rero akaba yaranatangaje ko rwose agomba kongera kwiyamamaza indi manda y'imyaka 5, nubwo bamwe bamushidikanya bavuga ngo arakuze, ariko akunze kugaragaza rwose ko akiri umujene agifite imbaraga nubwo afite imyaka 81. Tunyarukire i Masisi. Wazalendo batakaje pozisiyo ahitwa Kasopo mu ntambara yabahuje kuwa gatandatu n'umutwe wa AFC M23. Televiziyo bita TV5 Monde Afrique iratangaza yuko Kinshasa nanone hakomeje kuba pane electrique ku kibuga cy'indege cya Njiri, no kuvuga ngo ibura ry'amashanyarazi, ku buryo indege ziza kuri icyo kibuga ubu zirimo koherezwa mu murwa mukuru wa Brazzaville. Iyi pane ya electricité iherutse no kubaho ejo bundi ubwo Perezida Kisekedi yari aturutse hanze, hanyuma atinda mu kirere, bakomeza kumuzungurutsa iminota irenga 15 bitewe nuko ikibuga cy'indege cyari cyabuze amashanyarazi, ku buryo byanaviriyemo n'umuyobozi wacyo guhita ahagarikwa arafungwa. Dusubire gato iwarikare, nuko AFC M23 ubwo ni ikinyamakuru Actualité.cd gitangaza yuko bari kuri pozisiyo z'umusozi witwa Bueni, mu gihe Wazalendo bari babatatse, ariko bo baguma kuri uwo musozi, no kuvuga ngo Wazalendo ntabwo zigeze zibahakura. Imirimbanyi ya politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na perezida wa Rassemblement des leaders congolais Barnabé Miringanyo yagaragaje ko nta jenoside yakorewe abahutu muri Kongo, anenga ubuyobozi bubi butita ku baturage bo bwabaye intandaro y'abapfuye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Murabizi ko Kongo ikomeje kugaragaza ko ngo muri Kongo habaye jenoside ngo yakorewe abahutu, ariko imirimbanyi nayo yabihakanye yivuye inyuma. Mu mahanga ya kure nuko Ubuyapani, Leta Zunze za Amerika ndetse na Philippine bakoze imyitozo ihambaye mu nyanja, aho bita kuri Mer de Chine, mu nyanja y'Ubushinwa, mu majyepfo y'Ubushinwa. Ibi rero akaba ari Gasopo Ubushinwa bumaze iminsi bukikuje cyangwa se bwarazengurutse ikirwa cya Taiwan. Muri iyi nyanja harimo ibice byinshi, ibirwa byinshi, cyangwa se amazi ya Philippine ndetse n'amazi ya Vietnam, Ubushinwa bugenda bukigarurira, bukavuga ngo aho hose ni mu nyanja yabo, ndetse hakaba ari n'ibice bimwe ahubwo Ubushinwa bwamaze kubakamo ibirwa by'ibikorano. Aha rero akaba ariho harimo guca ano mato y'ibi bihugu byombi mu myitozo mu rwego rwo guha warns cyangwa se Gasopo igihugu cy'Ubushinwa gikomeje gukora icyo bakwita escalation tensions, cyangwa se kuzamura ibibazo bishobora kwadukamo intambara hagati y'Ubushinwa n'ibyo bihugu, cyane cyane ikirwa cya Taiwan. Hanyuma muri Isiraheli, Tel Aviv, abayahudi bakoze imyigaragambyo ikomeye biyama Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu kuko ari we ntandaro itambamira gahunda yo gucyura ababo bashimuswe na Hamas. Umwaka rero bamaze kwirenga, aho bamwe mu baturage b'abayahudi umutwe wa Hamas wabashimuse, bamwe bagiye babarekura bitewe n'imishyikirano yari hari, ariko iyo gahunda yaje guhagarara. Abaturage rero bakaba bifuza ko rwose abantu babo bafungurwa. Hanyuma raporo zikunze kuvuga ku Rwanda, cyangwa se ziraporo ngo za Human Rights Watch, umunyamategeko Uwizeyimana Evode akaba yanenze raporo z'imiryango mpuzamahanga zishinja u Rwanda gukora ibyaha mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko abazikora nta makuru baba bafite, ngo yicarira mu cyumba kuri kompiyuta ye akandika agahita asohora raporo. Ni amaraporo menshi aza buri gihe anenga u Rwanda. Hanyuma Trump yihanangirije Isiraheli ko itazongera kuba yatera
igihugu cya Qatar, kubera ko Qatar ni ariye ukomeye wa Amerika, bitewe n'uko niho hantu hambere hariyo ibirindiro by'ingabo z'abanyamerika muri Gulf cyangwa se muri kiriya kigobe cya Perse, mu biriya bihugu by'Abarabu, ahantu hari ingabo nyinshi. Rero kuba Israel yarateyeyo byababaje cyane igihugu cya Qatar, ndetse binateranya, bitangira gutuma haza umwuka utari mwiza hagati ya Doha na Washington, kuko ntabwo bumvaga ukuntu Washington yarebera Israel igakoresha indege ziza kurasa muri Israel. Trump rero yagize ati ngo I told Emir who I think is a wonderful person. Ngo Emir ni umuntu rwose ngo mwiza, ko Israel cyangwa Benjamin Netanyahu atagomba kuba yakomeza gutuma umubano hagati ya Amerika na Qatar uzamo agatotsi. Qatar rero yari yababaye bikomeye, ndetse ivuga ko ifite uburenganzira bwo kuba yasubiza, ariko kugeza ubu ntabwo irasubiza, kuko nyuma yaje kugaragaza ko itazagira icika intege muri gahunda zayo igira za diplomasi zo guhuza Hamas ndetse na Israel, mu rwego rwo kureba uburyo bari abantu b'Abayahudi Israel ibaza Hamas yabarekura. Aya akaba ari amakuru wenda twatimo tubagezaho arimo aravugwa hirya no hino. Reka twigarukire ku nkuru nyamukuru twabateganyirije, inkuru nyamukuru kuri drone bita Winglong, akaba ari drone zikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa, ariko zihanitse cyane, ziri ku rwego rwo hejuru. Amakuru rero akavuga ko izi drone kabuhariwe mu butasi ndetse no kwivuna umwanzi, igisirikare cya FARDC kigiye kuzibikaho. Ese izi drone zaba ari bwoko ki, zimeze gute? Akaba ariyo nkuru rwose twabateguriye, tugiye kubareberaho, kubagezaho, aho kubanga bw'ibyuma baza kugenda bazitwereka. Amakuru rero akomeje gucicikana ko Kinshasa iri gutegura ibitero karundura ku mutwe wa FCM23. Ibyo ni ibintu byigaragaza, yaba ari Kinshasa yaba ndetse na FCM23, bose ubona ko biteguye, haba ku ntwaro, haba ku basirikare, kongera abasirikare, ku buryo imbarutso hakibura, irebye ugasesengura neza ubona ko habura imbarutso yo kuba intambara zakongera zikubura intambara zikomeye. Akaba ariyo mpamvu rero Kinshasa irimo iribikaho izi ntwaro zikakaye igura mu bihugu byo mu Bushinwa ndetse no mu bindi bihugu. Mu ntwaro rero igisirikare cya leta gikomeje kwibikaho, kuri ubu hari kuvugwa drone Winglong, ku buryo bamwe mu banyamakuru banavugaga ko izi drone Kinshasa yaba yaratumijemo 3. Ibi rero si bitangaje, kuko biramenyerewe ko FARDC itajya rwose ihisha amoko y'intwaro iba yaguze. Ingero zagiye zibigaragaza aho ngo bishaka guhabya umwanzi. Aha twavugamo nka drone CH4 yigeze kugura, rwose inavuga n'umubare izatumiza, ngira ngo icyo gihe mwese mwarazibonye, sibyo ko zaje FCM23 ari zimwe rwose yagiye hanura. Ndetse na za Sukhoi, muribuka indege za Sukhoi nazo zaraje, maze si ukuvuga baravuga, ariko imwe muri zo ngira ngo yararashwe, ari n'iyarasiwe hano ku butaka bw'u Rwanda, yari yarenze ikirere imanuka igoma ishya. Ngira ngo igiye Goma ifatwa, ari amashusho yayo bagiye bagaragaza. Ntabwo yangiritse cyane, ariko yamanutse ishya ku ibaba. Izi ntwaro rero zagiye zamamazwa cyane n'igisirikare cya FARDC ndetse n'ibinyamakuru byo muri Congo, bagamije guhabya ngo FCM23. Ubu rero bagarutse kuvuga ko drone Winglong batumije noneho kabuhariwe, zifite ubushobozi burenze bwa CH4 bari baraguze. Drone Winglong zikorwa rero n'uruganda rwa Chengdu ni umujyi wo mu Bushinwa, bita Kadi, ni ukuvuga uruganda bita Kadi. Akaba rero ngo ari ishami ry'inganda z'indege mu Bushinwa zitagira abapiloti. Ni drone rero zifite ubushobozi bwo gushyirwaho ibyuma kabuhariwe bitandukanye, ziba zifite za kamera zishinzwe ubutasi, ndetse zikaba zifite n'ubushobozi bwo gutwara ibisasu bikoresha ikoranabuhanga rigezweho. Ni ukuvuga ngo bya bisasu batuma ahantu uba wifuza bitewe n'amakorodone,
bakakigutumaho rwose kikaba cyakugeraho nta kwibeshya kubayemo. Kuva rero mu mwaka wa 2011 Ubushinwa bwagiye ngo bugurisha izi Winglong mu bihugu byinshi byo muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati. Hano bavugamo ibihugu nka Nigeria, Misiri, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iyi drone ikaba iri ku giciro cya miliyoni 1 y'amadolari. Ni ukuvuga ngo ni igiciro ushaka kugura iyi drone rwose ushobora kwibikaho kuri miliyoni 1 y'amadolari, ubwo ni ukuvuga ngo miliyari irenga y'amanyarwanda. Muri Werurwe rero mu mwaka wa 2017 ingabo zirwanira mu kirere za Misiri zagabye ibitero byinshi mu mijyi ya Sinai y'amajyaruguru na El Arish, Rafa na Sheikh Zayed mu rwego rwo kurasa ibyihebe. Bikavuga ko bakoresheje izi drone zikaba zarageze ku ntsinzi muri iyo misozi bitewe no kohereza ibyo bisasu aho babitumye. Ahandi izi drone ngo zigaragaje cyane ni mu ntambara ya Libya. Mu ntambara ya Libya naho zarigaragaje ku buryo bukomeye, aho mu ntambara ya Yemen, muri Yemen naho zirakoreshwa cyane, ndetse no muri Ethiopia, igihe Ethiopia yarwanaga n'abanyatigray bakoresheje izi drone. Kandi mwabonye yuko izi drone hamwe n'izindi yari afite zari zaturutse muri Turkiya ziri mu zahabije cyane umutwe w'abanyatigray, ku buryo bimwe mu bice byinshi bari bafashe bari hafi kugera mu murwa mukuru Addis Abeba basubijwe inyuma kubera ibitero by'izi ndege. Ndetse ngo ahandi zagiye zikoreshwa ni mu gihugu cya Pakistani, aho naho ngo zikoreshwa cyane mu rwego rwo guhabya ibyihebe. Imiterere ya Winglong ifite uburebure bwa metero 9 n'ibice 5. Urumva ni uburebure, ntabwo ari bwa budege butoya cyane. Ikaba ifite ubugari bwa metero 2 n'igice, ndetse ikaba ipima toni n'igice, kuvuga ngo biro 1000 birenga. Ikaba ifite vitensi, umuvuduko wa kilometero 280 mu isaha. Intera ishobora kugenda mu birometero 4000. Urumva ni kure. Kuvuga ngo kuva hano Goma cyangwa kuva Goma ugera Kinshasa ni birometero bitageze no ku 2000. Ndumva ari nk'igihumbi500 ahari, hagati y'igihumbi500 n'ibihumbi 2000. Urumva rero iyi drone ishobora kugenda mu birometero 4000. Ni intera nini cyane. Ikindi ngo ifite ubushobozi bwo kumara mu kirere amasaha 20. Ni ukuvuga ngo itarakenera amashanyarazi ayikoresha, ikagendera ku butumburuke bwa metero 5000. Urumva ko igenda hejuru cyane. Itwara ibisasu bipima ibiro 200. Kuvuga ngo buri gisasu ishobora gutwara igisasu cya misile gipima ibiro 200. Ibi bisasu ngo bikaba biyoborwa hakoreshejwe ikoranabuhanga mu byo bita lazeri. Ni ukuvuga ngo bashobora kubiyobora bakabitera ahantu ubutasi bwazo bwamaze kugaragaza korodone zazo. Ibi bisasu rero nibyo mu bwoko bwa HG-10, ni ukuvuga ngo HG-10, ikaba ari kabuhariwe mu gushwanyaguza ibifaru. Kuvuga ngo iki gisasu gishwanyaguza ibifaru kikagendera ubushingwe, ndetse izi drone zishobora gutwara ibisasu byo mu bwoko bwa FT-10, FT-9, FT-7 na GB7, GB4, bikoresha umwihariko wo kuyoborwa mu ntumbero byatumweho. Numva ko zikaze cyane. Izi rero akaba ari intwaro Kongo ikomeje kwegeranya, ariko abasesenguzi bibaza niba arizo zizakemura ibibazo bimaze imyaka 30 by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ese izi ndege zishobora kuzatuma leta mu ndoto ifite ibasha kuba yakwigarurira imijyi cyangwa se ibice AFC M23 yafashe? Ibi ni ukubitega amaso tukareba ko bishoboka ko wenda izi ndege zishobora kuba igisubizo kuri Kongo, bitewe nuko Kongo ntabwo ibuze intwaro. Niyo mpamvu iza mu bihugu 8, fata umwanya wa 8 ngo mu gisirikare muri Afurika gifite intwaro zigezweho. Ikibazo si intwaro, ahubwo ikibazo ni uburyo bw'ingabo zo gushyira hamwe. Kuvuga ngo
twagiye tubigarukaho kenshi, ntabwo waba ufite igisirikare gikorana n'imitwe irenga 200 wazalendo, igisirikare ubona gifite abantu bakuze, kuvuga ngo igisirikare cya Kongo kirimo abantu bashaje cyane, hanyuma ngo uzaze gusubiza inyuma umutwe nka AFC M23, umutwe ubona ufite structure nk'igisirikare kiri bien organisé, nkuko na MONUSCO yabitangaje ati ni igisirikare ahubwo twebwe kiturusha n'intwaro kabuhariwe, intwaro zigezweho. Kuri njyewe rero mu busesenguzi bwanjye nkaba mbona ko iki gisirikare n'izi ntwaro barimo kugenda begeranya n'izi drone badashobora kuzakandira kuri AFC M23. Ikindi, intwaro iyo bamaze kuzitumiza bahita batangaza ubwoko batumije, ubwo ngubwo nizihagera zije ku rugamba, ndabizi ubwo nabo barwana, ubwo no kuvuga AFC M23 nayo izazivugutira umuti, izashaka ibisasu bishobora kuba byazihanura. Ngiyo rero drone tubagejejeho zo mu bwoko bwa Winglong, zikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa, tuberetse imiterere yazo. Igihugu cya Kongo kivuga ko kigiye gutumiza 3, cyakoze komande ya 3. Ubwo reka tutegereze tuzarebe niba ari cyo zizahindura ku rugamba, ku ntambara Kongo irwanamo n'umutwe wa AFC M23. Inshuti zacu rero turabashimiye mu kiganiro cy'uyu munsi, isi n'abantu. Ubwo na hejo mu kindi kiganiro nk'uko bisanzwe guhera 6:00 z'amanywa. Bye bye, nari ndi kumwe na kubanga bw'ibyuma na Iva.